Jatelo maketo piny owacho teso dwaro mondo mi jood bura kik kadh chik manyien makoro geto keto mijing'e choko mar omenda ne ute manego gonyore kendo yiene sirikal tiyo kod omenda go e chenro moko mag piny owacho. Ne giwe kaunti ma Kilifi bang' yore nyasi malamo kama ne gileroe ni omenda ma ichoko mar gedo mag udigo ok owinjo tigo ode timo chenro moko. Markets are a devolved function. Mimi nimekuwa waziri wa devolution. Wewe hawezi lazimisho utoe ushuru wa nyumba iende ijenge soko. Na wabunge wetu tunaomba mukatae hii mambo. Sababu hii fund inaenda kutumika sasa as a slush fund ambayo itafanya mambo mengi ambayo hayako kwenye sheria. Hiyo pesa sasa imechukuliwa, imepeleka kujenga soko, kujenga mashule, kwa sababu imekuwa conduit ya wizi. Na tumeshukuru kuona huyu Atwoli ameongea pale katika NSSF ambaye yeye ni one of the trustees. Pesa ya wafanyikazi wale ambaye wataenda retire imekuwa diverted kwenda kujenga Bomas of Kenya ambaye ni project private